I tēnei tau, kitea ai te hinganga o te tini ngero o o tātou tōtara haimata. Ko o tātou apataki a iwi wera, ko etahi anō he ringa toi rongonui. Nei rā te pūrongo whakaihi ki a rātou katoa a ngā hui a Wade. Te kaiarahi a Ngāti Porou. Nā ko ngā tangata e ki ana e whakahe ana. Kāre no au au kekite. He aha ngā huatanga kua tū i a rātou. Hei ora mo te iwi. Nā reira, waiho te hunga e maka ko hatuan. Engari ko te hunga e anga whakamuana. Waiho ki runga ki tērā huarai. Te kuia o rua atoki. Kai te huri i te ao. Kai te huri i te ao me nā mai. Me nā tua nā tapari. E nari pēr ko nā tikana kia mau. Kua tātou tikana ke oru nei o tātou marae. Te tohunga whakairo i te kupu. Ko te hāngai tunu o te reo, ki te horopaki, te hāngai tunu o te kiwaharane ki te horopaki, kia tōtika tunu tā rātou mau, kia ko tōtika tunu tā rātou karawhiu. Ki te kite rātou ko te horopaki me te rau atu te kōrero, te kiwahe tōtikana mo tērā horopaki e kei te mai nei. Te kaimahi toi, nā Manos Nathan te rōpū ngā kaihanga uku i tīmata. I was challenged by my old people to make the connections between what I was doing and what some of them thought I should be doing, which was go back to carve wood. Te kai whakawā. My suggestion is that all of us as New Zealanders should continue to enter into some national conversation on how we want New Zealand to be. Te kai kawe kōrero. Tēnā koutou katoa, ko Pirongia te maunga, ko Waikato te awa, ko Kāwhia te moana, ko Waikato anō hoki te iwi, ko Tainui te waka, ko Anzac Pikia, tōku ingoa. Whakangaro atu rā koutou e aku hui a kai manawa ki te huihuinga o te kahurangi o tira ki tā tātou taonga o te mate kia koe Anzac Pikia, kai te mahana o ngā whakaro o mātou o te karere e tauwhangāna.